hin April na kolenali thong hi kolali daha kapos thong chimnak sham kan thok chang lai phak chin in chin re khwa kan dau lai tia chin una phuni thong athan kampalat pang chin re khwa a asisira kapni tha jang tampi chapman selo kan la phulhan lo kan dau lai tia chin una phuni thong than na atwa chin re khwa chu thong hi kolali December tha a chin una phuni dau sham an rak thok i asisira kapni banlong in phak pi in le runa atwa pin a thong hi kole thum march la chong a banlong in ra kap zakha shong acha chapnam April nukul zong a chin re khwa thang lai kap a SSC ni banlong in ra kap tha za za le somruk shong acha chapi chin una phu he ani kap choma chin re khwa ka do nak a ni chin una phu abom min ha kong a chin una phu ni longlom na an lang tar e chin re khwa kan lak khol han lo pe zul in kan dau lai tia thai tam nak an twa SSC ra kap ni mya di khwa an lak than karen sham tlai ke an ale shoi mi sham tlai bun ha ni an rak lak mi mya di khwa i SSC ra kap sakhan chu April ni kole na thum a SSC ra kap ni an lak than tia thai asim mya di khwa i SSC ra kap sakhan khalaya 275 chu April ni hlei khat a ke an ale shoi mi sham tlai bun ha ni an rak lak i SSC ra kap zan hi shong chu thailem ni maram ri hlei ponga an rak jam KNU KNLA chimnak nol ngai badu sotoni ni April na kole na thuma khan ramri chong tura ka BG abom nak in khalaya 275 sakhan a SSC ra ka pol an lut than kamma KNLA ra ka pol zong ni nyawdi khwa kan chwa tak chung tia achim BG abom nak thong in Thailand nyamaram ri hlei ponga azam mi SSC ra ka pol chu khalaya 275 sakhan na an lu kho than hi asi tia badu sotoni ni achim SSC banlong bom ruang a khampat le soboy yesin a tol chungmi pathum nun nak aliam khampat khwa le soboy yesin khwa chu SSC ni banlong in bom athak cha a nu panhi le pa pakhat an nun nak aliam tia thong kan thai April na kolen an hi jingle simalam panhi shong a chimi tampian nak khampat khwa le soboy yesin khwa chu SSC ni fighter jet im bom athak i khampat khwa a kumhlei sari asami nungak nau pakhat le kumkul asami tlangwal pakhat an nak aliam pin a adang pathum an hliam ha an pu soboy yesin khwa zong a kumsomli le kumrok asami nu pakhat an nak aliam i minung pasari ni hliam ha an pu kan hu January thok lai zong a khan khampat khopong i kanang khwa chu SSC ni vanlong in bom arak thak cha a tol chungmi hlei sari an na arak liam tia thai asim SSC ra kap arsale ARA ibom im buti tongpenga in athong in angkhang yakhai ramkul buti tongpenga in athong in angkhang i chu SSC ra kap arsale ARA ibom in anduami an si tia tol chungmin ha chharchan in Western News ni atial SSC ni training pack mi muslim shamtlai cheu khatle arsa ARA ra shangha ibom in alwan cha thong hi kulali April na hleit ni thok in khwami in angkhang tia an langtar akawmi na ina chun Hindu le yakhai pol in atambik i ngandam nak le NGO asmi MSF zungzong atal tia thai asim SSC ra kap le AA kar ka daw na ruang a tol chungmi tampi ral an zam i chukara atu bantuk in SSC ra kap le anhuzul ra thang na ibom in angkhang hi asi tia Western News ni alangtar